Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Hari ini kita akan melanjutkan bacaan Ummi kita, yaitu di halaman 20. Di halaman 20 ini ibu akan contohkan cara membacanya ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah tain, kasroh tain, dummah tain. Fathah panjang, kasroh panjang, dummah panjang. Fathah, kasroh, dummah, sukun. Sukun, fathah, kasroh. Dummah, fathah tain, kasroh tain, dummah tain. Fathah panjang, kasroh panjang, dummah panjang. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 21, 32, 45, 57, 78, 94, 100, 200, 400, 600, 800, 900, 100, 200, 11, 324, 456, 578, 185, 190, 294, 312, 476, lam sukun, ta sukun, sin sukun, shin sukun, mim sukun, waw sukun, ya sukun, ro sukun. Nah, itu dia anak ibu. Silakan diulang di rumah. Umi 4 di halaman 20. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum.